Uba Madan Bai Rambai MDC ka Amwi Klit Terchin Jajante Hills Autonomous District Council JHADC ulakan thop baka Executive Committee haka JLM uba Tombor Shiwat Kumu Chief Executive Member haki nyos nam kata nado ka barim hado ka bamentahi ki klamon ra ka weru ka bel hapo ying dorbar jong ka council na ka banta banyada ya ka rilum jaintia ulak kedau ya ki an ki ba idan kam ban penbhapan miat hakabia dei bat kariti dustur baken thop ya ka an wa hech nong doloi bat ki we ki benta ki ba don kam ban penbha kat kum ka jingyat ka jok bamenta nalor ban bu renti bat ban ithu da ka an ya ka tang jat tangkur da ka bapen pau balada omle ai kan kam dan jingmot ka jinglong nong mi khmat paj ba ulapen kan mau ba hakapor balong CEM house nam arjar khat lai ulawan ra ya ka purpose amendment bill jong ka 6 schedule tang ba kani ka bill kadang sa teng haba phai sa ka jing ja ya kan at harilum garo marias dang yat ka jing thep kerteng ki kertong bertemu ya kun MDC sa GHADC ulaong ba ka jing kan at snam harilum garo ka dei na ka jing bakla ki longshwa haki ar pusan snam maladam bat kumta ke JHADC ru uong deban wat lat khnang banom ja kum kani to kani ke executive committee ko kani lan nyaw snam ganthi kawi ka bille wom u table ki ha ka floor yong ka akos hau yong ni ka council yong i teman nya yo aman ko man be ni ba le wang ini during election time dalai igi chnong ki dong ki waduna ba ki nong thabot ko am do san pham rupa ngut le kdoi de gamai te ai ge te ka assuran yong i wo tholat i pen biang u pen to i jingbit jingbiang yong ki pai ba leng ba ke te ka ye ko imani kam ki nong thau an hapo ga ni ga winik institution ko man ga ku precept ye ga judge bru penar ke yong i te halor gini ginong rim nga snyau dia wong dewa jo beno da jadi executive committee ko kan ni len nyau snam ganthi o leader lan ne o honorable CM lo jo ba mutable gitang ke wi ge bil wa ne benta i bai miet yong ga jaj bru yong i hadon ne ke sngi la da pai bai man batan kwau CM di buram yau ma Tombor Shiwat lakat wisnam man CMO haganiga Jandi Hill Autonomous District Council handrai ile wajia kai gini nuba ile wang ita ke stability le waskam tranya kum tok de go do lan utibel ye bil debenta kaman ya TI ya kalawai ko rab harap miet lene kalawai ko rapho rapeng yong kani ke judge berupna yong i ko lai through na kani ke district council ko man le ke jok ko por kani to skiet ko win ke ting institution ko ke identity yong ke judge berupna yong i te de buram ko mole ke ye ka ko emi hini to emi kamwa katukan iki benta ke to ki traditional head. Dah ini ke traditional head ide tip in nongkong to lagi ni ke grassroots to go he chnong ko ar to gi dolois dem ni te wa ki wi wan ki benta ko to u payu yoi kat kamaya ni ke jukat ni dengan yo ledekam ni tekemut jingmut ka ketika urkom long yong i kam ginong bi khman ki wa poi ki wa jet kerpang ki pa ba uman ginong job ku wan ni ulai lia saj i hok yong ki chakani ka akos hau yong ni ka JHADC yong i tes ko wi cho baca dai ni UPM kam ketika modification kini ki an to ki wa khmat tam ko lei ye kategori ke dustur as per customary practice modify pi hagitu hin hitai item je wi lai to ko am kam hadu kata kham tam hagani ke jukat ni to po cho ini am kam mi ke codification haga codification ngayo kan isngi la kejing am kam hadu kata kani to ko nong kong upo hakmat to
ketang jaj lani ketang kur em kam ko ni ba keni de ya ko por ila ba kam te ni ba kat kam ya ka generation keni nong daman ba ko am kam do kata very important, that is the need of the hours for the future course of the nation. Hagad pertuj yang ujaj berupenar yang walai through naganika autonomous district council. Tengah kemoh ini haus nem arjar kadle nga manukau CM during that time my regime the adaptable agabil ku amkam warro ye ilang kipaj ba kunong kong to ye Ardli ki autonomous district council ketek to khasi Janjihil district council te ye gani ka bill ko adaptable la ka tu ko power khud kya warok lang jan darap ya tipi tang demling gani to ko propose amendment yang ke sikchidil kam tam i ko em po gani ke state Mikhalia kam jo la waro hi ki chidil area lani ke sikchidil ko the empower the original constitution yang dari India kam jo la the empower the parliament nya i hawa ki katu tekan Italy ki north eastern state ki wa em gani ke chidil area te yo bi gani ke bill kan ni le pending ba ka ha uta u officer wa in charge ya ko home ministry ko to upa ji north east pending gani ke bill the pai ka di waya tip tikna ba na ki katu kan ni ki elected MP hitai debjo pa haddo secretary in charge yang speaker yang ke Lok Sabha te introduce ka ni ke parliament ka haddo ni ke sngi dangman ba still pending tengah yo aman hagendin ke executive committee ko kan ni ko ongi the executive committee of the day our Janjihil Autonomous District Council man kaman thi abaki gamni wasngi busi yaw tip ki perkhat ni ba nga kalam yijing sekian bon kate hapa ga ruling lani kam tam ha executive committee ki bru ki daman veteran haga kam elected MDC lani hapa ga ni council tengah bo ga jingkan tu yang ni ga present executive committee ga ni Kuyalam the honorable CM yang yuma thambor siwan wa usnyang bahagi nadok ganiga ar poundru to mariadap ganiga budget session to utholat baki next session o table na ye kam gini ki kenjabil khnangwa yusuk ya i ko am ganiga koren kam jo la ne benta ke future yang ganiga jaj bru yang i ko am lengba ke identity ko de bekubor da keni ke council ke yang i teni por nga kwa chucho perjo ini wan gadam ye ukir keni ke bill ko wan ra ye ko propose amendment yang ke sikchidil ko miet ba de chongkal ke committee special bagi expert to da chong ka hado 91 days ten ka dam ye kuir de le ini ni na po gani ka Janjihil Autonomous District Council nang do pa Mikhalia la habduk ki uya cooperate lang sa arteli kete tau kasihil wa karohil hado ka teman ko gani hablai ko kejo ni baile IM ga wi ka District Council Affair Department Government of Meghalaya hablai ko file hablai ko ka Autonomous District Council haga ta dur tekat wam te da man nga snyau dio ang nege kada wom ben central government la nega parliament Lok Sabha wa UA ga niga purpose amendment ya ka wo pas na ga niga bill khnangwa yu rap suk rap san yu rap man lasting kenigi Autonomous District Council ko hapa North Eastern State ni especially within the state of Meghalaya
Autonomous District Council for the long run more than another one generation. Ketek wa aman lada yor ai ke parlimen ke Lok Sabha atau wan ra gi yo table no gen ke bill yu pas kika khnang wa yu yo presiden yang ngeri India ka asen demite yu man ko ak was kem tdang ne ha ka nong rim yang ke constitution yang ngeri India he ro gabi hejing skiat the top filing gi nomination paper di woman complete the Maria start wang file nomination paper hai tai hapok karuhil Autonomous District Council election wang gi MDC election pai pan ke jingjia ko snyam si keni war to ne kedam je kuir to em ke jing bakla kita gi long chwa mon chwa the last 25 years before ke jing bakla gi ye no wang ni to man go win a big mistake for the Karo community through the Karo Hill Autonomous District Council. Hadok wajia kini giye warok man go subok kejing paklahi tak yo man kejing do kejing cinjar yonggi tagi bru ko man ki special tribe ko ma pa Karo de yo le hagi social media da mi kate kejing yakhi ko bon judge bon scare te lada em makna kini ka judiciary system yang ngeri indi yang ila ite yang baklagi ngam ye re de wong tang wa ngapa jo chini utho la di pensutam mhau ji agam tai ni bai le wa nga la santli ke election MDC ku de ye le ha gan chagni ke Giant Hill Autonomous District Council kini ki lok i ku em na po kam gi Mizo gi Naga na po Nagaland na po Mizoram ngam jo yo wa yo gi thabot ha MDC election ko ngai le except haga legislative assembly ko ang MLA election ikatu ta yo haki ni ba mar yo poi ke election MDC le de le gi kata ka chubo i kata ka intensive revision for the Autonomous District Council election ye electoral roll temen le gi te ta de dililu de ki tu gi bergum em de ka jajkur ko in connection with the special community to contest the election or for to elect the leader. Kete to man yo man ko hakmat tam man wa em. Tile hita hakaro hil yo uji agam ni to man go kete ko wa ko yo te nya do kata to kita tu ginong rim. Keni wara ta jing bakla kita gi man chwa kita gi long chwa haita hapok karohil natiba hadon ne haga state capital yang i ko khudi Shillong city haga election sagi Khasihil Autonomous District Council niba rap yo gi non tribal tabot kontes patan jo ko mo yum jo em hapok Khasihil Autonomous District Council hadon ne na do wa he ga da yo wa yo kam le phausan snam kan thi em wilo non tribal wa yo tau thabot e boy wa thap to no ruang tangkat ye ke contestant he as a candidate borok ki political party le em ko a ticket le ni kamu official candidate yang ke political party ti i bisana Giant Hills te mot pujo em hi yu pho tang wo thabot lem puyo haki Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya